lungdam ma mai na tuinta kina kogam vai gama om zo suan zo ta te hun khat thuina boina tuam te ki tuakina e mau i boina te ka ki boin a hi zongina kwa ma ki tai san thei ki om loina i hu thei bangina ki hu ina ki phokina thungin na te ki phokina na i sep khop na tia ama sai na to patung lungdam thu bo khang alai bangina no ko gam mi India mi chi te hino lo zoina tu hun tang chiangina zo suan zo ta te hi na ongkilang sak sem sema aki hen thei kil kel lo hi na te zong ong lak sak sem sem hi la te lai siang tho za le som thum le thum sam za le som thum le thum ani eu khat na enun sangam bangin mi te pum khat suakin atut khom chiangin bang zain hoin nuam hi hiam ana chi hi ni na thu hoya tu khom ding heleng nuam sem lai dinga thoi lo to tak chiangina ikim le pam isangam kuwa hiya chi ong phok sak a hi manina ama sai tu lungdam thu pa khang ungel na sate bangina pumona Thangzamuan Tombing tulai takina Manipur gamboy na dinga aludok ma hi ITLF General Secretary na ama hunman pha te tampi tak piai na tunina e zolen voice TV to kimu khop thena ding na hunong piak man na ama tung lungdam thu pang masahang pu Thangzamuan pen ITLF beka hilowina tulai takina India Gambu Paiti Tribe Council General Headquarter General Secretary zong hiya to hitak siangina hibang panmuna let maina all Manipur Tribal Student Union Manipur Gambu pa sangna khamtung mi sangna pang him tu kipol na awalai zong president na hi to ma bangina sangna pang lakahi zong ina ikele hangno kipol na tuam ma zong panmun alet the bang bangina analen koi khata hi manina ama tunga lungdam thu po khang tunina thuranggen lowina aman ong ki introduce nuam hiam china ama lampanina huntom khatpenina to hit tak siangina I dot na ni le thuma pai to ni si ongen khol hiangele le semon ken hun kon la le ipa wai ma main tu jingkar yai lama jingkar kon chi dia no lama bel ni ta kong hit dia khovel kil chi ki za tu thei holim khom thei om hi ki pa wai ka sa ke unau pasal nga laka alai ta pen ka hiya unau pasal nga numei thum unau giat ka hiwa pasal nga laka alai ta pen ka hiya kapa no nom lo santa kanua hilan dampi lai wana zi kanaya Esther Ching in ta li kanaywa tapa khatle tanu thum tuna katapa pen hi goilera Madhya Pradesh sports lam zilina amlela adang tia hi le som le ni pol som le ni zo pol som simlel pol li chi bangina kam to diu dewa kena khosak na hak satjia kina private school akum som le li bang kana sema lamka zanga uchina sang ni le som le ni ina all tribal students union manipura kana luta waya president ina mei te na igam hon huk di on lak sak dingen dan tuam pan sana a government hi le loi changa to ti nangina kana ki pe khatawa sang ni le som le guptan uchin kanawma uchina sang ni le som le giat ina paiti tribe council sang ni le som le giat Aprilina paiti tribe council general secretary kanalian tawa tutan dong kale laya uchina igam bit lowa hi protected forest reserve forest si khonga notification khongong suwa chiang ina
Manipur bel na theisa bangwa khata din hak sama main pau tuam teng hileleng tu tungina birenina Manipur Chief Minister panhon vai hom na te on su khawe ka ichaina nambing khatina chibing khat lelina ko kya panga hizolo kichitu achatina Indigenous Tribal Leaders Forum kon din hiawa huchina huaya pana iboi ma peku sang ni le som ni le ni akipana hiai kidin hia kha hiai buaina to kitona le chakki pang khatau den chi di himai tuna niulam ka dorkas venga ka tengwa in kuanena ni saptua mai le EBC a kana ki khomu lungdamma mai out of question dot ding ina kana ngai sun masakol ke ya nidang ina dinina in kwan hak sa jia na chile tulai khang thak sang na pangte na aphok mama adingwa ka de khat no in kwan tang thu na lai sim jiao ana za khanging nidang ina singa ta nom layu na teng layu na apana unaw tamve ve nei changwa hat school kai tu kum school kai sakina akik changa hat ho sakikina akai lo pen kai sak jil cha rotation ang pai pi pen aman ma ya aman lo ya kele mi thuleng so ya chi khat hi pen mi kya ka gen the jel khat mo ni huchi hi ali lo ka bel kai in kigin ni teng holiday hi se kai changa huai hun changa pencil mandi ai lo ai kele lai exercise book mandi chi khong kilo akwan zel hiung kau na una mo ole ele a fi pezo lo wai changa a fi khatina somni bang ka lo zo wale khat fi pezo chi da na cha payunga a fi piak pe non ki khel chi thui a school kai pen chu ka ve ka kayunga tu kha khata piak zo le khano na khata chi da na cha pai changau cha pai hi chi dan hi ele lungdamma mai ette tak mama in kwan sung pan hina kolgam vai ga mom siam sin te na tulai takina amok na akisin hi pi malo na nidang na imi masatin hi bai na sin nge por khat bang amin gen ke ning kum khat sum thalo ina akum ki chakchanga school kai por khajong ka thiom min mo emi sunga to dani na tampi ta kana khang heina tunina ITLF to kisai hi ma bangina ITLF bang chibang nong piang hia ya member quating kela bang sibai na se miam chi hitting nungen thidiam Manipur naga lo sia ki gom chi di himai June ni kwa sang ni le somne ni na kukin pi lamka te na kukin pi lamka makai te na hon sam khomin igam bit non lo hi iten na sungteng ma le Manipur state government ina protected forest reserve forest wildlife sanctuaries wacha azang zekitan khak sun wetland protection bill nuaya hon koi humwa ko kia do zolo vai phei kia ding do zolo di pai te kia do zolo di marin le mar kia do zolo di cha ding khom ni pang khom ni chi na hongoma kum khat wal bang ka gen khom nuwa o June ni kwa sang ni le som ni le nia ai telephone pot ke pan hi hong ding ke thei pan azia khak san nai tu ma kwa man hi chi bangom ken te ki chi chiatin kiging ta thei lo ai hanga a government in a Indian Forest Act 1927 pansana bol hilowin tebulua ka notification ban ki on ban so akhum changa eviction ke song jang banga sot pi kum tampian ten na sa on
a huwa hon phiat a JCB pe zanga hon bolo vele a hu chi changa ipan khom lo thei lo chi din khom lo thei lo in huwa ki pana i student group te oi cha agam survey di bangong kuanun student group te to pangkhoma ana no ki zowunga huwa ki pana chu ki mel mang na chu ki pan hi mai ama a tilom teng kha gin tak khaksa kisa kiging ta theilo manipur ai chi bangom ngei ken te ki chin anama namzat tuam pau som thum le guk bang kiom hin na ka te to sim te la mo au chilo ITLF sunga bel tuna tribe som bang kiom khomin a tribe president te le amau sunga yai bang igam hum bit na dipoi mo tai chang ina bang na chiwa chin ki dop toin hu cha gam hum dia kisa organization teng ding khom chu ki hi patei ve Indigenous Tribal Leaders Forum chile Indigenous ki zat se na kha foreigner immigrants chi khong hon on tek khum gi gya hon zat changa agam ma hu ya sang khat zagiat sang khat jasagi chi la ka khom sa te bang le ikwat the igen the om sa mai changina Indigenous agama piang ma agama tieng sa ma hi hang chia lung ngai tua lung simagel na kinein hoi za ki Indigenous Tribal Leaders Forum chi anaki zanga hi toilet lungdam ma mai na tu lai takina bangchi bangina abesa huna ITLF ina na bangchi sepa tu lai takina bangchi bang no sem na hiam chi nong gen thediam to ITLF bel I buai ki pat consultation may ni kuwa kineya amain le consultative meeting ana kinein consultative meeting ana kinei changa ami pi ma maina organization dang kwa ma la pau hiam lawai cha igam humbit na dina no main ma hon kayun chiun April som le kwa consult mi piana dongunga mi pina forest tokisai iten na azaka Indigenous forest right le kinei ve kai changena tua tengma pan sanina hoi cha UN noya le tribal area hima forest rights na omsa pen kha kem bit ni hangin India solkar noya le hoi bang tribal lands te him kha mo kalak sak thi hi lo dan prior consent om lo lak sak thi lo hi project khata nei le ateng te phalna lak nga ya hi chi te hoi te pan sanina ong pangun chami pina on mende tu chini no ma ong pangun chia azak bel try pa na ki puwa organization teng ki kim ai chiangina ngoi tenga pan kila khom tawin ami pi ma maina isiam ipil ke hitalezong organization ma organize tribe based organization om teng kiding kho mai chianga muan naon ko yuhidin ka koi maya ngoi cha aki all mo et sangna dingina atamzo elle hang unaw ku kite ten na area khalian penin amau le mau kia humbit zolo hoi za kai pan khom ngai chia hu cha pan khom na di poimo unity tuna ka thi mu le ka moto ka pai pi pe no chu pan khom na unity united I gi ge di hu chi ke le email ma zolo di hi chia hu chang pang khom ka hi wo hele lungdam ma mai tu lai takina athelo tia dingina tuni chiang ina data ki kai khopna manipur gam boina hangina emi te mi zale som thumlenga sina huwa kal inzani valina inaki hal tu sagi vali biakin le biak namun
mi sunga Judaism zong kiomina tuate I mun ki gomina zathumle som gukhina displaced person gal tai chi ding hiam internally displaced person mi tu som li le khat le zali le som li le ngaomina takina hi displaced person te bangchi bangina po khatin ki thei dinga po khatin thei lo ding I manina to phan gen zwalning na tu la takina cookie khanglai lom polina relief center som ni phial ni thin somni kia hilo som google chive som buk le hi lai to he bang som ina google ni to cheng ina YPA som wal ma mo som lam khong ma phan te wa jong tampi khat na to cheng ina zo youth organization ten zong relief center akilom za khat som wal ma mo ele to dan khathina to cheng ina I YMA ten zong hina to cheng in YMA to cheng ina Mar Youth Association te zong hina to cheng ina Thangkhal Youth Association te chi dan zong in na to cheng ina Tedim Chin Youth Association te zong hina to cheng ina Young Vipe Association Young Vipe Association ten zong na relief center hongina chi ba mi pi te I gal tai te tu lai takina relief center tuama kike mina tu lai takina hi nik let don pen bang chikinga isu aya ikele ITLF na hitting ading fan jong chat mo chi bang ikele no ITLF na koi pan fan la mi pinong pia mong pelo chi bang gam dang ta ITLF ading ina hi relief center ading ina hu nang pai hiam chi khong ikele center go padina hu nang pai hiam chi bang nonggen theidiam he tua ten kon gen mai na idata khen khat adik lo ze kom dia nana thei phak tanu mo idata biakin le yai I pastor quarter ki zomte ki sukha teng kha 368 lak vel hitain mo hoi cha misi hi tu le tuina 158 lak hidiin aziak bel tua imfal laka iboi chi lakipana akimulo missing kha som thum le giat lak vel pha hin ka theya om nau ki theilo au chi changa zani wal bang chu ki tung to ma aluang le mu lo ko ya mango ya aman nau asung kwan tin contact nei non lo mo uchi bang za hiya manom khazeka wana tua Imphal RIMS Regional Institute of Medical Sciences le Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences chi lakam table identified hileleng guk luang ki identified thailo aluang chi hanga ahal sau agu wa kom khong hi pi pen ko khut hi pen ko khe chi le ki thei bun non lo mo guk la komina ge noa vaki pai thei lo wai changa amuna vaki ho thei level family ma to hi thei dia hi le tu ta na ho tu ai te bang ma thei lo suwa kai changina data khen khat tu le tu alam kamuna relief kem kien kol kha zale giat mo waile aneu son no na ki khen to isim changa zale somwal azaka skulong kai changwa khen khatte tamzo bangza ya mun tuam to ma khen tuang nga in hilele mes khata ne kho mu chi thuwa mo uchita na hiya bang tengle tua na hon gen na hon dot ITLF ina main thuma ki pana evacuation imi isa ya security te ke ma imfala na tangte lakyak di lam kamun tut di ai kile kang pok pi tut di ai kile tengnopal tut di perzol tut vek di
chỉ kha pi pe na ki ngai to ma sign ango chi changa a security te to panglo la ki hi thei lo he hu chi le mei ni som tana chu ki zo siang simin hi le leong pot khenwam lo pol anam lai chang ina hak san nam ma main nek le tak pe na hi le ITLF ina mi pi kia nga mi pian tho khom ina e mei ni thuma ki pana ongal tai te kha August khatan district magistrate in panla thei jok lo wai changa August khatan chu ITLF ina ana en kai de kha relief department medical department moi changa legal to ki sai che legal department legal cell media planning department sombanga na ki khenunga waiten kha ai tribe chinon piakhom te kha pangkho min hu cha mei pana August khatana ne nung August khatop lama district magistrate ina IDP internally displaced person te honet kai thei changa i amau nek le tak a government lam chini district magistrate inon mo point hileleng igam given bit na lam kha a government in bang man thei pi lawai changa ITLF ina tuna duty post avekina gamgia som gyal leguk aki maintain la duty post kata mi som ni akipana som thum ke kal duty in waite nek le tak jing le ni ta ka anek diu ITLF ina akian kaya yaite hi mi ki phal abi kina unaw mizoram ate bang ai kele US abang Canada abang German abang ai kele Australia pan bang ahon tho khom thei teu pan sana anek diu na kilayun hucha e kal khata kha volunteer te gam giving te nek di nuai guk ki kal be ve mi pi tho khom ma hi pi alam kamuna le ami pi ma le ipang huan theya me zuak le lin le zakhat tu ni zakhat ka me te chi le som nga kha i volunteer gam giving bit am te ading ina cha som nga bang ong tho pol bang lam tho in nuam tak nei leng le igama bit tuan ke le bit tuan lo de cha e in lam lai te le in lam na da ko i teu bang le ong pe pol bang le om ucha tu le tu din muna chu e kal khata be nuai guk velman an tang le me di be kha mi pi zia ka mi pi to pan hom na zia ka mi pi te thapan lang na zia ka ki pe zo lai chi di suwa ki moi cha IDPS to relief center am te chu district magistrate in anek diu e kal tenga supply in mo pe thein ITLF ina hi le gam giving te nek le tak bi ki ngai to deu tang pi ve asila ten di hilai phal biong hi mi ki phal te na ai kele NGO khen khatina nol mo in South India lam pa pan bang dam doi di abang di atrak an puak mai changwa ki mene ham ki suaki ziak bel imfala ki pan bang ma dam doi tang khat le tu ta na hong lut nai lo hon lut sak phan lo dam doi district hospital dam doi inden bol le abol teu kha Bisenpur banga sot pi pian man tangun ong lut zo lo mo airlift dila helicopter service ka regular lo i changa ami hing azin to adi security force te zin to adi te bang le hoingen azina i changa tu le tu din munin chu relief center IDP internally displaced person te nek le ta di tu district magistrate ina union home minister ina displaced person te adi cha hun thot teng hon piak teng kha azang ane tang piwa hilele kal tenga Tuesday ya hi kele Wednesday ya kha ikai khom zo dan kai khom zo dan gam giving ti ada ITLF ina
ai ki thon tang pi akim diama theinop tenga kim diama akala ka dot nopom le ki dong tua Zelle mo lungdam ma mai ai le tuina hibangina nana sep nawa ITLF na sep na aminam kim a tribe nam kim kim ina nong kai na khong e om khajen jen ya ong sunong kai ITLF na sep na khong ong boy saknuam chi khong om hiya ke ong lang pan chi khong om kha hiam tu dit munin chu mei ti te lo ngali boy pi diom lo isak le khen khat ten kha e achangina a hoi dei luan na lamina mo sem hin zo lo dei thu sam tung zo lo hon sap pol le na min hin te gel le sak zom zeu zeu sam hilele komon anemi gal akibang nei hanga pangkhom di hi chi chu hitang pi ve tu din muna mo ngoi cha lung asem dam ma kom mai ma na ma le geno geno asem kom ma ma le in lam to ki bang hi in lam le a hoi dei cha cha la kinak khak ki sel khak chi bang a hoi dei luat na lamina om lo thei lo chi di hi yang ina na sem na pen le ami pi tho kho ma kinga hi zia kina na sem na pen anong kai lua chi diom ke tu takina mo ele lung dam ma mai na mm tun tua tulai taka igen pen ITLF na sip na hina ale India mm government to ki ho na lampang political talk lampang mason na khong me omahia ikele no ITLF na kel khaw hiya mai kele SO group te bekina political talk pen saya hiam bang eh CBP na lame the pa dingom diam chi khong nonggen hediam sau tu thei kengin hilele aizola meeting kinai in MLA people's representative te wai cha CSO makai te teng teng le su group ate aizol meeting May 17 zo cha June 19 Noida chi te ami pi te penina nyai su group te ta son din ki ho na nei sa te ma in ki ho na nei he ki chia mo wai da na thupu na ki la chu hi bang teng le tua amma a territorial council chia anget penu ami pi de na le ami pi lungsim a hi dung zuina article 239A Pondicherry type UT with legislature mo tua pen hong ki khengei ve ama a territorial council chi pen wai dung zuina isu group te na tua mai panon la to u hen ki chin wai pan lang nau bang kima hoi to hinan te aziaka ITLF ma le home minister to tana ki ho changina tu le tuina bang ma thil tungam ke le e chu ka positive ma aziak bel union home secretary ngoi cha IB information bureau ate ngoi ten hi atak tak ma physically separated na hi tauhin government khatong din hiak dia hi ti chu de isang na chon ge noa hilele India pen democracy hi dung zuya parliament amendment constitution amendment article khen khat kha bol ngai dia hi chi tan chu home ministry laminon gen piu chu hi mo hilele ya su group te to dimana talks vanei de dana kiom khalowin amau hun ma amau le muangi changa hun sot pe kapana na ki ho na sau kami pi teun
mấy tì government nuôi om thein on lo ka hiu chi amau le a message pe hin hitaveon appointing to pia khit sau hi tak changina amau maina on lead to den leo chi chu ITLF in ngai dan kineya hilele mi pila ma pressure apoi mo le on hil dung zuiwa e hesitation here ai ke le bang banga bol thei thei amau chu nung thuap gi ge chu ki hieve nung damma mai le mhm tun tu lai tak din munina igam sunga meitete om na om non lo he 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 imitable meitete Imphal Velia por khatbel om lai mo achi le wate por pen ong pai hiat som non lo hi ai ke le om swak som chan deu to changina i student te dia kinamo Manipur University school kai te hi zongina to changa medical student te ading tua te ading na bang si baina ITLF fiam ai kele anga isutsak iom khaya he ITLF in Delhi phual pi ki phatam zo in mo in wai hi dung zuya a data kai khom hak hak sign chin boy hoi mama medical student te hi le tu tanina ko le ka gen thei nau ka phak na chiang wa ka gen thei na tengwa ka gen piwa tu na lam ka medical college exam pe thei di class la thei di chi tanina order rong suak ta mo zekai ma wana Manipur University noya semester tuam zil la na om le PhD student kha som sagi le guk le azo sa toki go ma som giat vel mai te bang adin munu ngai to huai ki sign delete na leva ki tai pi in hilele tu ta na chu order zan je ka hung suak pe na nehu North East Hill University le university danga aban sun zom de phalna chon pe an piak sakta wa mo wai cha medical student kha Dr. Zelle zale somni le giat te tu le tu din muna lam kamun pan san thei di dani no mo wai lo PG postgraduate ana Zelle te kha wai ti abang din muni no nom sak diwama alom teu Imphal laka anazil pi teu chu exam kinu a promotion ule pai hin ta nga hin ta ve ko ayanga ei ya te bi khat ule tu din mun chu exam bang le pe nai lo pol bang lam lai we ve ngoi cha nursing student bang le na tamin hoi mai na MU Manipur University noya semester tuam zil khazaguk vel ki pha in chen ngoi tele tu na amabanu Northeast University dang tia lut thei di da na order ong swakta kipa huai kagen thei na sunu chu prime minister kiang ai ke le home ministry kipana le HRD human resources development ngoi che education achang bangina olmo luat na ziakina Mizoram University noi khong banga lut thei mai leu chi ka nagenu hileleng ken khat anei zo la nei zo lo ki kalam zia kina ken khat te na amun danga ana zom sa pol bang le mu mo wai cha nursing student te hi le awang patwai ma Maharashtra le Kerala khonga on contact un chin ko le ya office ITLF office nursing student te na ban na sujom no pole hu azop thei di chia offer hon bolte ko le ana zong mai in Kerala to Maharashtra banga chu som guk wal bang chu lut taun mo ban sun zom dina wai tan khon kana pang thei ha mo hilele apoi mo pen EIDPS te le ei tua igalom lel pen wai te all mo na zaka ata tang pia asai zo deu di student body sam hi ven student ngan tom tenon sai he ki chitang pin hilele hiai te teng kha copia
the etsana da delia MTFD hiya ya data ka kai khomuka MTFD te khutapia MTFD te na tai zelu kota gen di bangya mom le ma hwa na pangu gawatia te changa gawatia te le Manipur tribal society tuam to mana ki potele khatana ki gomun silong atele hi kolkata atele hi ucha ahi theina di mun mun ya ki pana data ko feed to zelunga ucha ma hwa lama join na ki sem kom chi di hi wedan ha ken khata hi le university dang vazom thei ai kile allocation khen khatan bol sakom hanga khen khathi NIT ti abang online khong chimai mayun chin hilele hak sama ama technical deuh thil tia hak sama ama tu ta na zom thei nai lo pol bang lom lai mo I education lama siam sin na lama hi I alau thong huai ma mai ma ban di mei te te na hi ai tan thilong tun zia kai aban imfal kho sunga azil lai vak kuan hi him vakai him kitam ma hi zia ka hak sama mai ve pol som noi lama hi le hak saloi na kyom thei hak salwa chom ke hi ya lam ka hi teng no pala hi ai ke le kang pok pe hi azop thei na naw school te zom theiun mo pol som tung lam deu te hi hak san na ki tuak deu mo tuai le adia kina tuar relief na tun adang khatalut to ni na compensation vai khong gen khak na om talim ni mia ni dang ina Manipur government panina compensation bangma kisang lo ding hi chi omina wapen tuadan ma pai lai hi ai kele ni tu adan ma pai aziak bel huaya a form on bolun self declaration hon bol na wa a government thu don chi changa compensation ilang zo nunga ke asa chi government in don claim tale a bang chi pandi ngoi zaka compensation lag lo de kichin ei bola ai kile hiai ei mei te no hiang na zaka I ni lo se khatele tu tan tan chu bangma lag lo de kichi photei ve kilem na hongom changa ya kain kalo siau misi hiai teng hiai zanon piak diu chia atom na hit ki ud join mo waida na hi ke le tua ina lag le aziak bel hun paisa a mata da moma dama compensation a piak teng government ka gam cha claim hinai changa compensation bel den cha khonunga ka gam cha lak sak diu hin chin wai pen ki ITLF in chu ki phal lowin wai ma banga kang pok pia ko tu te kele ki genin teng no pala Hill Tribal Council te la kale ki genin asuk kha deu teng la ka chu hiai pen ilak le hoi lo dia hi ki chin mo wai cha IDP internally displaced person te adia prefabricated house lam di chi bangle ingam lo na kha NOC a government in NOC la zela ichanga NOC am chabel atopa government ina a claim thei di dan close anam chit chatin ki hi ngam lo igam a government khuti chi chamei ti khuti zela ichanga ki waiting presidential council ITLF presidential council in meeting na gen khom in athei zo legal lama thei zo te kyanga le iok thei na de ile hiai la ke ni kitchen kila lo mo toila lungdam ma mai le tom chi khat bang ma na pina thelo kalina unsot pi khatong swa khaina lungdam ma mai na koi lo izo mai na tulai tak idin mun nangai su tak siang ina nidang ina akwa ma ki phoglo ei tum te ka ki om iboi tak siang ina ki hen thei hi lo na kum phok sak ma mai na nang nangai sun na nidang ina ei mi te na ki pum khat bai zo de leng chi bang nangai sun khange hiam
Ti bang ngay ngay tuan na huai kiam hi à aziak bel ki pum khat bai zoina government ina hausa inei te laka à sumle pai tam lo lo ko nga suai na kai sak teu khan hi khalo hi leo pilwang khadewa gam ana ita inam ana ita ana pai hi le hang eima mi mal adikia na khwal khalo hi le hang bel yai tan thil tung thei lo di British te vai hom dan dan a divide and rule ya Manipur government state government in azat gi ge pen bang le anaki kham zo dia vele ayanga wai hi khalowa ken kane ka ai ke le ken katana mi dangina tan ke le khok ke chi na lung sim pen to ke pana pai hia ka e ahin pen hing ni hang adam pen dam ni hang hilele agam pen inei ke le mang thang di hi chiang in chia pan na dan khat inei thei level waya lo chin na ma ba nam din ka ging ta amana nei kha hi leng hi tan thil tung lo di new wa gaman lak sang naw lem thei lo di azia kha article 371 si noya protection kinein chin mei ti ten igama gam lei thei lo wai chang hong tieng thei ong ten hangwa mi in lo chawa tieng thei wai chu awai protection om na pia e na pilwang lo wanga agam nei kichitena amau kyanga na zuak kyak khak chang amau gamong suak zelin wai hi khel naw ki pum khat na ma le ya ken ka ham phat le chi sanga ka in veng ka pam ka mi ka san ham phat pi di chi pen alian penin koi thei lang chu dam di ve mai lung dama mai izo nangina nung dewa ong ki pan zo united vai ha ha tokit e bang si bai na tu lai takin pan la bang si bai na sem chi nong gen the diam o zo united hi den I gen tribe ting le tela wana tribe ting atel bana e ITLF le member khatinon koiwa wai ma bangina kang pok pia ko tu te le member khata hiya HTC te le member khata hiya wai chep her zola te le member khata hi wa district represent chat chat mo wai hi ziakina tu din munina e anasep danu political apena su group te kya ngai piak khyak ai chiangina banga coordinating organization china hon coordinate to vekwa tule tudin bonin chu ana sepu et sangna dingina mundanga banghiam relief dong paitale ong paiza za to district IDPS somza ai kele hak sa thuak deute yailam hiai za poimo yailam hiai poimo chi pen khamau hon menei chuamo lamka bel ITLF ina lamka sunga buaina teng kain kaiwa hak san naw mau ke report ka piawa mo huchima bangina kang pok pia tel le amau sung hak san na sumle pai ki tak sam na hiam ai ke le banghiam ma le le wailama zo united ta ki petawin amau apoi mo akhok dung zuya panon lak piu chi di tu takana sepu coordinating the four districts ong hipoteve hoi ma chi di tu takin zo lung dam ma mai na mhm ya yolim na tom chi khat sungina amau asepu atolu zan chiang nangon in mut chim het loina anangai su thu teu ana sep thu teu ongen het manina nak pi takina lungdam hangina tuni yolim na pen tunia ding na hizai phot sakni na mailam huna hun tak chiang ina hibaina ITLF to hi join ITLF bekhlona zo united hi zongina to bang tuam te to holim to zelina kolgam vai gam hi na na sem khom pang khom thei ikyu thei bangina mailam huna jong kyu to sem lai ding hiang si hilai ong pulaking tuina azo nangina siamwanina vai khak nop kolgam vai gam tuipigala om zo suan zo ta te kya an gen nuam sang nuam ane ile to ngen sakle mo to hit chang hun zo ni akoi amleng le
si sana unaw ihi na kha wa man mangit lawa ki hak san na nang hak san na nang hak san na ki hak san na ichi tua theya ki kian ham phat na katana van suwa ka khosakha ngina gam ka nei kele bang ma lo di ve hi chiang ina wa peuma si sana ki zom unaw teng panghuana yai email ma zowa ei lei ki vai hom thei ding ina wa pe lungsim mun khata ilai siang tho dei ma bangina lungsim mun khat puwa unaw ki tuak takai khosak na le lo ching di hi chi hi muan ngam na kaneya wana huneu lampi ai pai la ya thuneu omte kalung simon khoi ma jesu na tuitunga khia pai la ya peterin leng ging lel sima anna eta ong pain chia jesu na ong pain chia achi ale jesu ayet lai sia apai thei bang ina en leng igol itu pingim pen pai thei na ding ina itu pingim ma ipai ngai ai hanga akim le kianga boy na tiam ngai tu takina tui ki phone te honet on mule ong tumbang ina tummang the hi oi zakina ule naw kolgam vai gama om koi mun tenga om tengin kha si sana ki zom unaw te mun khan ma ilwan khoma gam ki vai hom khan ma yom poimu a hi chi tu nina e phokina alian penina ke khanga hi zo ke le khang nona hi zo ke le khang son nona policy program hoi tang nein pai thele lungul wai saing ki pa ke bang non phok phawa ka sep ka bol khiak igam ina ma da gen tak lo hi le leng tua lungsima ka nei hi ka neu chik ka ya ki pana tu tan donga ki khenglo ka pai pi gi ge zakina e sisan ki bang te sisan khata u naw te pang khomina ma suat le hang ki tuak phot ina pang le hang lo ching na di hi chi kon vai khang nuama nang namuna ke kamuna khata gom khom thei ve ka hi chi phok le hang chi kon vai khang nuame ka ki pa ke lungdama mai pauna kina khokhat ki tuak khokwain zo lo chi bangina Zomi zo swan te ki tuak peuna sem khom peuleng me te hiamo ai ke le kol te na igam le chik ma chenga ong ngi lo dinga swak ta ding hanga ele e ki vai puak the ding hang to manina ko ma pewina ai tuam lung sim ding te ngai sun lowina khang son te ma ban ding ngai sun joina ilung simu akibang lo te ikipum khat sak thena ding akibat thena ding a han chiamina na sem khom te ki china tunta kina i zolen voice tv panina ain hem pe ong thoming to manina tunina hi live onget sakhem pe te tunga jong lungdam thung poking za chini le